Ole tuntum video wa chuan khovela ei tur che sang sang an song bol dan te kan tar lang vele don ani Indian flatbread Indian chotui takhi tunge ngai na lo omang le he cho hi rampum deuh thowa cho tan an ringa ko thlera le in lama te ni tinin anei train South Asia chotui tak paratha le nan siam dan hi ilongai tu mai the ma se hei po hi ilongai tu ngayem mun then khata chuan he cho an song bol dan hi atui nai lo tak zet entir nan he video wa ien mek po hi ane chang siam tu hian chang phut ban ara dan hi hanen te le chu mai ni lovin ara na chuat hi abal hle bok hla taka chang poin leya bol hlo le chang rap tu pa ke a bol hlo po hi amu thei hetia ara fel zo nu hian ovena anda lut lenga ti chuan customer te hna ei turin an be chok don ani Chinese rama kongkama ei tur zor tu ten tui ho clear oil song bol an mang hei hi thil drop tak chu ani nge yang alan danin restaurant le vendors tam tak ten an sum lak lu asan theinan joshi sel lo ber tu ra ngai chu an zuara tui bol hlo sewage oil chu an recycle ani khopui thlia tangin oil hi baketa an la chuaka he oil la khom tu te hi mirap thak tak he oil tenom tak song bola tual chung restaurant le ko thlera dora te zo la thin te an ni mi thiam te chu an zir chian na an neya an ram chunga ei tur siam mun soma thana mun khat chu he oil tenom taka tanga siam hi ani an ring aum zia chu Chinese street food mun soma thana mun khat chu he oil a hian an fry ti na ni chu he ba ka hian an sum lak lu bel chanan heng vendors te hian ram sa thaw le ram sa tak sa peng troi to te chu he tui bol hlo luan khom na le ran tal nei na te an la khom thina ti chuan frying oil a an siam ta thin ani thu nei tu ten he sum don na hi ti top tum ma se a ma a in a hluar zela mi hring hrisel na ati chle bok Indian street food India rama ramdang changa lo jintan in rila tramani chuan hotela le la ani lo pon restaurant lian dewa hei hi boina lian tak to theina pumpel na chu ni ye a thei ram chun ko thlera eile in an siam te hi ei lo ram tur ani a big takin Mumbai le New Delhi ate ko thalo na satak itur du te ni lem lo chuan kholum tak noya dor an hondan hi imu theyang chu a bulvel hi a tropin bol hlo le thil tui ril in bang pai te chu muntina motora om ko thlera ei tur an haldam tak te hi tol chung mi te tui ti tak ania nimasela an song bol dan ero hian iluak ati chuak mai the India ram ko thlera cho ei tur an zor te hi natna shik le ran nung ten an bom thin ti chu thil hriat sa ania abik takin tho ei siam tu te hian glove an mangkha thleya tin chu baka an bul level chu a drop hle bok mun then khata phei chuan thleng te chu tui bal taka sil thin ani cho thiang hlim le result taka siam chu an ngai poimo lo hle tual chung mi te hian an ein an that lo pui chung lo ti hin ilongai tu mai the itidik che nimasela an ni chu heta hian an chenga an nun pum chu heng cho thiang hlim lo tak einan hian an hmanga an taksa le an taksanat na do tu chuan ngaya anei toa chuti rualin an dam thareng bik chung lo he vada paf ani lo pon butter chicken ko thlera mi hi nar har ilo ti mai theya nimasela chothen khati chu eilo atha I chol man na toilet le khosika hun man reng ai chuan street food phena thilten tak kumtam tak chung khan street food hian mitam tak mer hriat a hlo ti chu a hriat hle a chan chu food tourism so le social media influencer ten kongkama vendors te tak te an komkol na sat em wang ani amai ro chu he cho ei tur tui mel tak phena hian thil hrisel lo tak tak an kalpui ani ti he third world countries a chuan mitam takin
cho thiang hlim tak pek chua an tum hau lo heng dor phena thilom te hi imuni chuan Mumbai ko thlera thil tui mel tak phena hian in chirna inei nge yang imhuang hian papakhatin chang kan tur asong bol dan hi hetiang thil hi ram re thea chuan thil pa ngai ane thlai risel mele landan moi te hi chuan tan siam ania a then te hi chu tui chelon khomna te silthin anne changthop siam na a siam tu te kutle ke bal tak po hi imu theyang chu an siam dan hi chu thu san lo ni se an bul le vel drop lu tuk te hi thil ngai mo tak chu ane tin a siam tu te ba le drop lu tuk po hi atenom hle bok chu wangin heng thil te hi AI chuan travel so le geographic channel te en mai hi a thao me ani lo chuan dam doina khosik pui tuishi le ko thalo wangtein yom thei ane cho ei tura rannung tel rannung hi ilo e ve to em ka shelowa nam sang sanga chuan anno ei po ani mai thei ni masela rannung e ngai lo mi ni pon tuna kan talan tura hi chuan I e ve nge ni in alang tlat kan riat mi lovin kan cho ei tur sang sanga te hian rannung hi an lo tel ve tlat thil thum lam ingai na tak tak te kha hanen te le strawberry yogurt zong zong tenen a siam na ingredient lisa khan arong siam na E120 kha ain zia kani chuan coconut E80 na ania chu chu tam tham tak ani le ngal heran nung hi Latin America an tam hlea an taksa hi anemin awarvek bok heran nung hian thlai te chu chuatan an ring thin ane heran nung hi rong siam na tan an man chan chu carminic acid apek chu thei wang hi ania ama eitum tu nung chadang laka in ven nan amang thin he carminic acid hian rong sen duk moi tak chu aneya hei wang hian thil sang sanga man an ni thei nan coconut hi cactus muna abikin en kol anne ti chuan ni sain a en ro tak tak main an seng ta thin ane heran nung hi ti ro ani hnuin noi som le ania ti chuan tui sain second rai lo te chung an chi le thin atopa rong an du tak chu alo chuak ta he substance hi cosmetica an manga abik takin food coloring industry ya herong siam na hi khovela brand sangtelin an manga cheese sausage le drinks sang sang ate rong siam nan an mang thin ani vanilla flavoring beavers hi kan thre ome tuya cheng thin nungcha ani nungcha tu tak ani baga hian an fing boka tui kho chu an siam thiam hle ane ramsa chuan tui kho thiam ber anne an fin pia lama hian mi hring cho chi sang sanga te hian contribution sang tak anne beaver taksa chunga engmo takhi chon siam na tan an mangtang ka yang ti ilongai to em ice cream ngai na tak abik takin vanilla flavor ani lopon dessert atan vanilla ngai na mi ni chuan hei hi ishiat angai food industry a chuan substance castoreum tia ko an mangani ti hi castoreum hi oil nga tak rong eng lampu ania hei hi beaver taksa chunga tloaka a chunga tuinang om ane he substance hi food industry a chuan an mangna satak zeta abik takin flavor raspberry strawberry le vanilla te vanilla hi ingai na view ni chuan he beaver taksa chunga tuinang tam takhi e verang ti na ni chu cheeseburger ngai na mi ni chuan itan he hi endom lo tak ani mai the he thil hi ishiat nu chuan McDonald's product hi e chun som du lo mai the tuna hian substance chikhat media le food industry ten glue ani lo pon pink slime tian soi hi kanen don ane glue le slime hian burger a hian enge poimo na ane yang le burger noi bera sa anda hi he pink slime hian ari zong le atam lam chu abel cha ane he pink slime an siam dan hi chu bong sa a apoimo vak lo lai
a thau le ati thavak lo lai nam nul thei chu an her soma ti chuan centrifuge lian taka song bol le ania ti chuan a diak chu lo chuakin ammonia le citric acid mangin natna shik microbes te chu ti thi le thin an ni ti chuan an thil siam zo to chu restaurant le sajorna te sahlang ne na mix le turin an thon chuak ta thin ani hei hi burger le sandwich e thina te khana tela nangma ero chuan isemi lo mai thei ani ole tuntuma tan chuan khati zong khani ye